Yes, hanyuma ikindi twavuga ubwo reka tuve Uvira tugaruke noneho mu yandi makuru duhite tunyarukira mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi tubabwire ibiri gutangazwa magingaya kuri Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi, kuri General Neva, kuri Perezida Felix Tshisekedi wa Republika Demokarasi ya Kongo sangiye umugambi mubisha na Perezida Ndayishimiye, umugambi wafatanyije na P5 y'Akayumba Nyamwasa, FDLR ndetse na coalition birumvikana mu gutera u Rwanda ndetse no gukuraho ngo ubutegetsi buriho nkuko gahunda ihari. Twabwiye ko ubirigi buri ku isonga ry'uyu mugambi, twababwiyeho na support ubirigi umaze iminsi butanga ibikoresho, amadrone n'imbunda bimaze iminsi byoherezwa hariya i Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi. Ubwo icyo nshaka ko tugaruka aka kanya mu buryo busesengwe cyangwa se bwimbitse na amakuru asa nahishuwe. Biravugwa neza ko twari twabwiye ko harani makuru amaze iminsi avuga ko Uburundi bwabo maze igihe buhabwa n'ububirigi intwaro n'ibindi bikoresho bya gisirikare byo kwifashisha muri uriya mugambi mu rwego rwo gukuraho ubutegetsi buyobowe na Perezida Paul Kagame. Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi rero bivuga ko ngo aherutse guhamagarwa n'abaperezida babiri bo mu bihugu byo mu karere bamugira cyangwa se bamuburira kuri uyu mugambi wo gutera u Rwanda amaze igihe afite atyaza cyangwa se yaryariza kuri tyazo rikomeye. Uyu mugambi twabwiyeho unavugwamo n'ibindi bihugu birimo Republika Demokarasi ya Kongo, Perezida wa Angola Laurence nayo ngawurimo ndetse ngo Angola rwose iri ku isonga y'uyu mugambi nayo, Afrika y'Epfo ya Perezida Cyril Ramaphosa na Tanzania Perezida Samia Suluhu ndetse n'umutwe wa genocide wa FDLR. FDLR yo tumaze iminsi tubabwira inama zibera Kinshasa z'uyu muhungu wa Perezida Juvenal Habyarimana ari we uyu nguyu Habyarimana n'ubundi dore ko yibyaye. Hanyuma hakaba n'abarwanya u Rwanda nyine barimo ba Faustin Kayumba Nyamwasa bamaze iminsi bakora inama mu Kinshasa ndetse ari Bujumbura, inama zigira hamwe uko batera u Rwanda bagakuraho ubutegetsi buriho. Ubu biri rero twaje kumenya ko buri inyuma y'uyu mugambi. Rero amakuru twahawe nuko Ndayishimiye yahawe umuburo wo kuba yatuza akareka kwifashishwa cyangwa se akareka kwemera kuba igikoresho mu mugambi w'ububirigi, ariko noneho biravugwa ko yahawe umuburo ukomeye cyane nawe urengaho ni bya bindi bavuga ngo uwishe ntaririrwa ngo ibizamubaho n'Imana ibizi. Amakuru twamenye rero nuko abantu cyangwa se twahawe n'abantu cyangwa se impuguke zizi neza iby'iki kibazo, bavuga ko ba Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda ndetse na William Samoei Ruto wa Kenya ngo baheruka guhamagara Ndayishimiye ku murongo wa telefone bamusaba kwitondera uriya mugambi. Ndagira ngo mubyumve neza, umugambi wo waracuzwe ndetse uri kwityazo, ariko Perezida Museveni wa Uganda inaribonye mu bibazo by'akarere k'ibyaga bigari ndetse na Perezida William Ruto rwose ngo batanze gasopo kuri Ndayishimiye ngo ati rwose cira birarura none arengaho ukamira urabizi ko mu nda bizakugwa nabi. Bati rero uyu mugambi warcyaje rwose ukaba utyaye umaze kumva ko ari igihe kigeze ngo ushyire mu bikorwa uraza kugukoraho cyangwa se kubyarira amazi nk'ibisusa. Perezida Museveni yaraburiye Ndayishimiye ndetse na Perezida William Samoei Ruto wa Kenya ku murongo wa telefone baburiye Ndayishimiye. Ese Ndayishimiye arumva cyangwa ni cyane kiri giti gitose kitiyorozwa. Bivuga ko Museveni yaburiye Ndayishimiye ko abari kumukoresha ngo azatera u Rwanda bamushuka. Museveni yaburiye Ndayishimiye ati abari kugukoresha ngo uzatera u Rwanda baragushuka, ndetse ko bizarangira yicujije. Ngo yamuburiye kandi ko niba ashaka ko ubutegetsi bwe burangira yatera u Rwanda, niba ashaka ko ubutegetsi bwe burangira natera u Rwanda nyine, niba yumva ashaka inkuru z'ibikaba ngo yikururiye amakara, niba ashaka rero ko birangira nabi natera u Rwanda. William Ruto nawe yahamagaye Ndayishimiye mbere y'uruzinduko aherutse kugirira i Ouagadougou muri Burkina Faso. Murabizi ko Ndayishimiye amaze iminsi avuga kwa Perezida Traoré, ariko mbere gato yo kwerekeza i Ouagadougou William Ruto yari yamenye uyu mugambi wa Ndayishimiye n'ububirigi ndetse na Tshisekedi, ahita ahamagara Ndayishimiye aramubwira ati none se inshuti yanjye waretse kwikungurira. Amakuru akomeza avuga ko yanamweruriye rwose aramubwira ati yamweruriye ko atazi u Rwanda ndetse ko mu minsi 3 gusa
aruteye intambara yabirimo kubera ibujumbura iwe arimo guhungira muri Tanzania. Ati rero niba ushaka ko rwose uhura n'ibibazo biruta ibyo ushaka gukemura, gerageza wumve ko gutera u Rwanda bisaba kuba uri ikindi kintu, ntabwo byakorohera, ntabwo byakugwa amahoro. Ubwo rero aramubwira ati mu minsi 3 gusa uteye u Rwanda intambara yabiri kubera ibujumbura mu Burundi, ukaba urimo guhungira muri Tanzania. Hanyuma ngo yanamubwiye ko ubu ndavuga ibyatangajwe na Ruto abwira Ndayishimiye mbere gato yo kwerekeza i Wagadugu. Yanabwiye ko ati nka data birakomeye cyane, ngo yanamubwiye ko nibaza ukuntu abarwanyi ba M23 bakomeye, ingabo z'u Rwanda zikomeye nkabo inshuro 100. Perezida Museveni we ngo yiharangirije mugenzi we w'u Burundi amumenyesha ko akarere kadakeneye izindi ntambara, indi midugararo. Ndayishimiye arateganya gutera u Rwanda mu gihe hashize igihe kirekire umubano hagati ya Gitega na Kigali utifashe neza, utameze neza. Hari ibibazo bya politiki byadutse mu Burundi kubera manda ya gatatu ya Perezida Pierre Nkurunziza, byagize ingaruka mbi ku mubano mwiza wari usanzwe hagati y'ibihugu byombi. Ubwo rero kuva muri Mata umwaka wa 2015 u Rwanda rwakiriye impunzi zirenga 70,000 z'abarundi. Muri izi mpunzi rero harimo n'abanyapolitiki barwaniye manda ya gatatu ya Perezida Nkurunziza, birangira bagiye mu buhungiro. Kuvugwa rero kuvuga Burundi cyangwa se kuva icyo gihe Burundi bwashinje u Rwanda gushyigikira abari nyuma y'uyu mugambi wapfubye, ndetse kuva mu myaka 2 ishize Gitega yakunze gushinja Kigali gutoza inyeshyamba z'umutwe wa Red Tabara urwanya ubutegetsi bwayo. Ubwo rero ni ibirego u Rwanda rwakunze no gutera utwatsi rushimangira ko nta nyungu rufite mu bibazo by'u Burundi. Mu mwaka ushize wa 2025 ubwo Ndayishimiye yakunze kumvikana ashinja u Rwanda kuba arufite umugambi wo gutera igihugu cye ruciye muri Kongo, aburira amahanga ko mu by'ukuri natarufatira ingamba intambara izaba iya rusange. Ubwo rero Ndayishimiye mu kiganiro aherutse guha BBC yavuze ko u Rwanda nirushima gutera u Burundi Bujumbura ruciye muri Uvira, ati natwe rwose Kigali sikore duciye mu Kirundi. Iryo jambo twarigarutseho twariwabwiyeho. Uyu mugabo kandi yakunze kumvikana avuga ko u Rwanda rudafite igisirikare gikomeye kurusha icye, ndetse mu mezi ashize yumvikanye avuga ko ngo yigeze kurwana n'ingabo zarwo bikarangira azinesheje. Aya ni amagambo Ndayishimiye rero Perezida w'u Burundi yakunze kuvuga mu gihe kuva mu myaka mike ishize igihugu cye gikomeje kugirana umubano udasanzwe n'umutwe wa FDLR nawo umaze igihe ufite umugambi wo gutera u Rwanda ndetse ugakomeza ukuraho ubutegetsi. Uwo mugambi rero Ndayishimiye ubwe yeruye ko ashyigikiye, ubwo ku ya 21 Mutarama 2024 yarimo aganira n'urubyiruko rw'Kinshasa, aho rwose yari yitabiriye umuhango w'irahira rya Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Murabyibuka guverinoma y'u Rwanda icyo gihe yavuze ko kuba umuntu yahamagarira urubyiruko rw'u Rwanda guhagarika cyangwa se guhirika leta yabo biteye impungenge. Yungamo ko kubona umuyobozi w'igihugu cy'igituranyi akora ibintu nk'ibyo ndetse akabikorera ku rubuga cyangwa se akabikorera ku karubanda ku rubuga rw'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ari amahano kandi bikaba binyuranyije n'amahame y'uriya muryango. Ku ruhande rw'u Rwanda rushinja abayobozi b'u Burundi kwakira inyeshyamba za FDLR, umutwe ufitanye isano n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda usanzwe ubarizwa mu burasirazuba bwa Kongo. Kuri ubu rero amakuru avuga ko kugira ngo umugambi w'u Burundi wo gutera u Rwanda uzagende neza, iki gihugu cyasabye Ububirigi ndetse cyasabye Ububirigi ubufasha burimo intwaro zigezweho ndetse n'ubwirinzi bw'ibitero byo mu kirere mbere ko buri intwaro ziganjemo izari zimaze igihe kirekire, mbere yo kubuha intwaro ziganjemo izari zimaze igihe kirekire mu bubiko. Ubwo rero u Burundi kandi bwabwiye Ububirigi ko kugira ngo bigende neza bwafatanya na FDLR. Ndagira ngo mubyumve neza. Amakuru avuga ko kuri ubu bwamaze guhabwa drone zibarizwa mu 5,000. Twabigarutseho makuru yacu yatambutse, ndetse n'imbunda ziganjemo izirasa kure, ndetse bukaba bwanateguye ingabo 5,000 zigomba kwifashishwa muri iyo ntambara ku Rwanda.
Ububirigi kandi bukomeje gushyirwa mu majwi mu mugambi wo gushaka gukoraho ubutegetsi bw'u Rwanda nyuma y'uko muri Werurwe umwaka ushize u Rwanda rwafashe icyemezo cyo gucana umubano n'Ububirigi. Ibi byari nyuma yo kubushinja gutesha agaciro yaba mbere ndetse no mu gihe cy'amakimbirane yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho Ububirigi bufite uruhare mu mateka mabi by'umwihariko mu gukora ibikorwa bibangamira u Rwanda. Rwabushinje rero kandi gufata uruhande mu makimbirane ari kuba rujya ku ruhande rubogamiye u Rwanda, rujya ku ruhande rubangamiye u Rwanda kandi runakwirakwiza ibinyoma kugira ngo hafatwe ibyemezo bibangamira u Rwanda, ariko byose bigamije guhungabanya u Rwanda n'akarere muri rusange. Ubwo rero icyo nicyo nababwira ndetse nababwiraho kuri uyu mugambi wa Ndayishimiye ndetse n'umuburo yahawe. Aka kanya nagira ngo mubyumve neza. Hanyuma reka turebere hamwe tukivuga ku Burundi impinduka Ndayishimiye yakoze. Reka dutere ibuye rimwe twica inyoni ebyiri tubabwire iby'u Burundi byose uko byakabaye. Perezida Ndayishimiye yagize atya akora impinduka nyuma y'ibyabaye muri Kambase, ibikoresho bya gisirikare bigashya ndetse hakabaho na saga ikomeye cyane. Byabaye ngombwa rero ko akora impinduka mu rwego rwo kunoza imiyoborere y'igisirikare cy'u Burundi. Bivugwa neza ko rwose ashaka impinduka zikomeye kandi zihamye zituma igisirikare kiba ntayegayezwa ku ruhando mpuzamahanga, n'iyo migambi kikaba cyaba ari igisirikare kiri ku rwego rwo kuba cyayishyira mu bikorwa. Ndayishimiye rero yakoze impinduka nge nakwita ko zikomeye, ngira ngo turebe ngo ni izihe. Bivugwa neza ko nawe arabizi ko hakiri urugendo rukomeye igisirikare cye gifite byinshi kigomba kubanza kwiga. Abarimo ushinzwe ibikoresho bya gisirikare muri FDNB Ndayishimiye yabivunnye, yabwiye ati njyewe ntabwo nakomeza kubizera kuko ibyabaye nakamaramaza nagahomamunwa. Perezida Ndayishimiye rero mu by'ukuri w'u Burundi mu mpinduka yakoze yakoze impinduka zikomeye cyane zigamije gustabiliza igisirikare ndetse n'ibikoresho muri rusange. Ni mu buryo bumwe cyangwa se ubundi ibikubiye mu iteka rya Perezida Ndayishimiye ryasohotse ni kuwa kane tariki 23 Mata, ni ku munsi w'ejo. Abo Ndayishimiye yahaye inshingano barimo Colonel Thierry Kabula wagizwe umukuru w'ishami rishinzwe ibikoresho mu ngabo, yagizwe umukuru w'ishami rishinzwe ibikoresho mu ngabo z'u Burundi. Hakabamo Colonel Gordier Kazindu wagizwe umukuru w'ishami rishinzwe ikoranabuhanga mu itumanaho n'amakuru mu ngabo z'u Burundi, na General de Brigade Desire Manirakiza wagizwe umuyobozi wa diviziyo ya kabiri y'ingabo zirwanira ku butaka. Barimo kandi Colonel Jean Pierre Mbonyiyeze, uyu yagizwe umuyobozi wa diviziyo ya kane y'ingabo zirwanira ku butaka. Colonel Jonas Sebushimike wagizwe umuyobozi ushinzwe yagizwe umuyobozi w'ishuri rikuru ry'amahugurwa y'aba-ofisiye, na Lieutenant Colonel Prosper Nihori imbere wagizwe umucamanza mu rukiko rwa gisirikare. Iki cyemezo gikurikira iturika ryabaye mu ijoro rya tariki 31 Werurwe mu kigo cya gisirikare kizwi nka Kabase giherereye hariya imusanga mu mujyi wa Bujumbura mu Burundi. Ni iturika ryateje impungenge zikomeye ku buryo ibikoresho bya gisirikare mu by'ukuri bibikwa, bicungwa kandi bikarindwa, akari nayo mpamvu bashingiraho abenshi bavuga ko ari yo mpamvu Ndayishimiye yakoze izi mpinduka. Hanyuma muri iryo joro humvikanye urusaku rw'amasasu. Iturika rikomeye ryakomeje kumvikana cyane i Bujumbura mu masaha menshi y'ijoro, aho bamwe mu baturage bavuze ko babonye umuriro mwinshi n'umwotsi mwinshi ndetse n'ibice by'ibisasu byaguye kure bikangiza amazu ndetse bigatuma n'imiryango imwe n'imwe ihunga. Hanyuma rero ikigo cya gisirikare cya Kambase kizwiho kubikwamo intwaro, ibitoro ndetse n'ibikoresho bya gisirikare giherereye mu gace gatuwe cyane n'abaturage hari y'Ubujumbura. Ibi byatumye rero ingaruka ziturika zirushaho gukomera, bituma rwose abaturage barushaho kugira ubwoba budasanzwe, hari n'abapfuye. Hanyuma nyuma y'iryo turika umuvugizi w'igisirikare yatangaje ko byatewe n'ikibazo cy'amashanyarazi mu bubiko bw'intwaro, ariko mu kiganiro giherutse guhabwa ikinyamakuru Yaga TV
cyo mu Burundi, Perezida Ndayishimiye yavuze ko nta mashanyarazi aba mu bubiko bw'ibikoresho bya gisirikare, byateye kwibaza ko cyangwa se byateye kwibaza ku bisobanuro byari byatanzwe mbere. Hanyuma nibyo ngibyo kuri iyo case, izo nizo mpinduka Ndayishimiye yakoze, biraba amahire bimuhire, nta kindi navuga. Ubwo ariko ingabo ze, aha article yanditswe n'ikinyamakuru Bwiza ishimangira uburyo ingabo ze zikomeje gupfa urusorongo zipfira hariya muri Burasirazuba bwa Kongo muri rugamba zihanganamo n'umutwe wa M23 zirwana ku ruhande rw'igisirikare cya Kongo ndetse na guverinoma Kinshasa muri rusange. Ntabwo sinzi niba twarabanye ubwo Uvira yafatwaga, abasirikare b'u Burundi biciwe hariya mu bice bya Sange ndetse na za Kavimvira, twabigarutseho. Abahunze bakarohama hariya muri Lake Tanganyika twabibabwiyeho, muri hariya kuri Port de Kalundu twabwiye ibintu byabaye ku basirikare b'u Burundi bambukaga n'ubwato bahungisha amagara. Hanyuma hasohotse amakuru n'ubundi ashimangira ko ingabo z'u Burundi zikomeje gupfira ku rugamba, ndetse rwose zirapfa ku bwinshi niko navuga, bikavuga ko ziri gupfa kurusha igisirikare cya Kongo. Ku buryo aka kanya ntabwo yarutse gutangazwa imibare y'abasirikare b'u Burundi bamaze kugwa ku rugamba, ariko ngo ni benshi. Ntabwo biherutse gutangazwa abasirikare b'u Burundi baherutse kugwa ku rugamba, dore ko u Burundi bumaze kohereza abasirikare bagera ku 2020 hariya mu Burasirazuba bwa Kongo, ariko ntabwo abishwe. Aka kanya hagitangazwa imibare y'amayiti z'abarundi, ariko amakuru avuga ko ari benshi, kandi rivuga ngo ni benshi mu byumve neza ko ari benshi mu buryo mutapfa kwiyumvisha aka kanya. Perezida Ndayishimiye mu mwiryane n'abayobozi b'igisirikare cy'u Burundi FDNB uko yahisemo kurwana intambara atazatsinda, ndetse kizagira ingaruka zikomeye igatuma igihugu kijya mu bibazo. Iby'ubukungu byo birumvikana biranasanzwe, ariko noneho iki gihugu abenshi bavuga ko kizarushaho gutindahara niba gikomeje gufata ubushobozi gifite kigakomeza kuburoha mu ntambara gihanganamo kirwana ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa. Kandi bisa naho Tshisekedi atagitanga inkunga kuri Ndayishimiye nyuma yuko yamutengushye ingabo ze ntizirinde umujyi wa Uvira nk'uko byari byitezwe, bikarangira n'ubundi umutwe wa M23 ukandagiye muri uyu mujyi, nubwo waje kuburekura muri Mutarama, ariko ukuboza kwaranzwe n'insinzi ya M23 muri uyu mujyi wa Uvira. Ikibazo cya internet cyangwa se cya network gikomeje kubingora abahizi, ariko ndagira ngo mbabwize ukuri ko n'amaginga ya ingabo z'u Burundi zikomeje gupfa ku bwinshi. Abasirikare b'u Burundi boherejwe kurwana mu gihugu cya Kongo, muri Republika Demokarasi ya Kongo, rumvikana ngo bakomeje gupfa ku bwinshi nk'uko amakuru yakusanyijwe mu nzego z'igisirikare avuga. Biravuga ko kuri ubu igisirikare cy'u Burundi cyahinduye uburyo bw'imicungire y'imirambo, aho kuri ubu ihita yoherezwa mu mitwe abasirikare bakomokamo aho kuyishyira hamwe nka mbere. Amakuru aturuka ku rugamba ndetse n'umuyobozi bukuru w'igisirikare cy'u Burundi FDNB aravuga ko abasirikare b'u Burundi bapfa ku bwinshi biciye ku rugamba mu mirwano. Uburyo bwo gushyingura rero ngo bwarahindutse, imirambo ntikijyanwa ahantu hari hamenyerewe hazwi nk'ahitwa Guantanamo, cyangwa se ngo ibikwe mu byumba bikonjesha abantu hamwe, bikonjesha ahantu hamwe. Ubwo rero ngo abavanwe ku rugamba bapfuye bahita boherezwa muri za bataliyo babarizwamo akorera, amabatayo babarizwamo akorera mu ntara zigiye zitandukanye. Ubwo rero ku rundi ruhande kandi izindi ngabo nshya z'u Burundi zoherejwe ku rugamba hagati mu kwezi muri uku kwezi kwa Mata. Amakuru avuga ko kuva ku itariki ya 14 Mata abasirikare basaga 600 bo muri batayo ya 411 buriye ubwato bavuye i Lumonge bwerekeza ahitwa Baraka muri Kivu y'Amajyepfo, aho bageze ku itariki 15 Mata 2026. Bakihagera ngo bahise bashyirwa kuri gahunda boherezwa mu bice bitandukanye biberamo imirwano ngo bafashe bagenzi babo kurwanya M23. Amakuru afungiye igisirikare cy'u Burundi avuga ko igisirikare cy'u Burundi gitakaza cyane abasirikare n'ibikoresho muri iyi mirwano, ndetse nko mu mirwano yo ku itariki 19 Mata mu duce twa Mikenke na Gicumbi ndetse ahitwa Abara ndetse na Poezeo, abasirikare basaga 100 b'u Burundi bakomeretse bikabije ndetse 12 basiga ubuzima. Abatanze amakuru nk'uko tubikesha RPA
amakuru avuga ko ubwo nta makuru ava mu gisirikare avuga ko igisirikare cy'u Burundi gitakaza cyane abasirikare n'ibikoresho muri iyo mirwano, ko mirwano yabaye ku itariki 19 Mata 2026 ibera mu duce twa Mikenge, Gicumbi, Abara ndetse na Poezero. Abasirikare basaga ijana b'u Burundi barakomeretse bikabije, abandi bagera kuri 12 bahasiga ubuzima. Abatanze amakuru ndetse bahamya neza ko rwose bavuga ko ngo ibintu nk'ibyo byakunze kuba cyane muri aya mezi abiri ashize. Ingabo z'u Burundi zapfuye urusorongo muri aya mezi abiri ashize. Hanyuma imirambo y'abasirikare bapfuye rimwe na rimwe ngo isigara muri Republika Demokarasi ya Kongo cyangwa se igacyurwa mu Burundi. Bitandukanye nuko byagendaga mbere, ntabwo ngo kijyanwa cyangwa se ngo ntabwo kijyanwa mu buruhukiro bwa Camp DC cyangwa se ni muri camp ya Defense contre Avion mbere yo gushyingurwa mwirimbiriri ahiswe Guantanamo na mbere ahubwo yoherezwa mu mabatayo babarizwa cyangwa se babarizwagamo. Nuko ngo rero nubwo ngo hari igitutu cy'ubuyobozi bukuru bw'ingabo, abasirikare bamwe b'u Burundi boherejwe muri Republika Demokarasi ya Kongo ntibishimiye intambara barimo, bemeza ko batumva neza icyo barwanira kandi bagasaba kuvanwa mu mirwano babona ko batazatsinda. Naho byakomereye cyane ndetse biranagorana igihugu cy'u Burundi, by'umwihariko abayobozi b'igisirikare cy'u Burundi barimo General Prime Niyongabo batangira kujya mu mwiryane na President Ndayishimiye w'u Burundi. Twagiye tubigarukaho aka kanya hagati ya Prime Niyongabo na Ndayishimiye avugwamo uruntu kubera gukomeza kohereza abasirikare ku bwinshi hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma ikijyanye no guhanahana imfungo hagati ya Kinshasa na M23 bikomeje kuzamo, bikomeje gusubira ibubisi niko nabivuga. Amakuru mfite ahangaha haragaragaza ko bikomeje kugorana cyane, bikomeje gusubira ibubisi, bikomeje gusa naho iri tegeko rishobora kutubahirizwa bijyanye n'ukuntu buri ruhande ruri kwitwara mu gihe hasigaye iminsi barirwa ku ntoki ngo amasezerano ya hariya Montreux mu Suisse ashyirwe mu bikorwa. Guhana imfungo hagati ya leta ya Kinshasa ndetse na M23 AFC, iki ni cyangwa se ngo ni ibintu biri mu ihurizo rikomeye, ngo ni hame riri mu bibazo bikomeye by'ubwumvikane buke ku buryo rwose ngo bwo kuyashyira mu bikorwa. Ayo masezerano ashobora kutashyirwa mu bikorwa tariki 26 Mata, harabura iminsi 2 gusa ndetse n'umwe ni ku munsi w'ejo. Niyo ntarengwa yahawe impande zombi, nyamara kugeza ubu ntiharaboneka ubwumvikane busesuye ku by'ingenzi birimo aho iri hana cyangwa se ihererekanywa ry'imfungwa rizabera nk'uko ndetse n'uko rizakorwa. Ayo masezerano ya Montreux yaragamije gutanga icyizere cy'intambwe iganisha ku kugabanya ubushyamirane mu burasirazuba bwa Kongo, cyane cyane mu duce twa Kivu y'Amajyaruguru n'Amajyepfo tumaze igihe twugarijwe n'umutekano muke. Rero ubwo uguhererekanya imfungwa bigafatwa nk'intambwe y'ingenzi ishobora gutuma impande zombi zongera kuganira ndetse no kubaka icyizere. Ariko ibiri kuba mu bigaragara kuri ubu ngo ni urugendo rukiri rurerure cyane, biracyagoye cyane. Hanyuma ikibazo nyamukuru kiri mu biganiro ngo nahazabera icyo gikorwa nyirizina. Leta ya Kinshasa irifuza ko ngo kibera Ibeni, ni umujyi uri mu burasirazuba bwa Kongo, kuko ari naho Kinshasa birumvikana ifite ububasha busesuye. Murabizi ko guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa afite icyaro hari Beni Somo Kakule Evariste. Ubwo rero niho Kinshasa ifite ububasha busesuye kandi yizeye umutekano w'abazitabira iki gikorwa. Ku rundi ruhande ariko ihuriro AFC/M23 ryo rirashaka ko kibera ikisoro muri Uganda, ahari icyizere cy'umutekano n'ubwigenge ku mpande zombi, ndetse rikaba ribona ko ari ahantu hatagira uruhande rubogamira ku rundi, birumvikana cyane. Hanyuma Kinshasa irifuza ko bibera Beni aho ifite icyicaro cya guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru. M23 kifuza ko bibera ikisoro muri Uganda ku mpamvu zuko rwose ho ngo nta kubogama kwaberayo. Hanyuma kandi ku rundi ruhande amakuru aturuka mu nzego z'iperereza n'abakurikiranira hafi iby'iki kibazo aragaragaza ko impande zombi zifite impungenge ku mutekano w'abazarekurwa n'uburyo bazakirwa, cyane cyane ko hari abakekwaho uruhare mu bikorwa by'intambara. Ibi rero mu by'ukuri
bituma buri ruhande rushaka kugenzura neza aho igikorwa kizabera kugira ngo hirindwe icyatuma kigira ingaruka mbi. Ubwo rero kugeza ubu ndagira mbabwire ko nta mwanzuro urafatwa ku mugaragaro, ariko ibiganiro biracyakomeje mu buryo bwihuse kugira ngo ubwo harabura amasaha 21 kugira ngo ibyo bintu bibe byanzuwe, kugira ngo imyanya n'icyizere bishobore kuba indi cyangwa se kugira ngo ibi bintu bigende neza, buri ruhande gushyira inyungu zarwo imbere, ndetse ariko barasabwa kumvikana nyine. Haribazwa rero niba koko impande zombi zizashobora kugera ku bwumvikane mu gihe gito gisigaye, ngo ni amasaha 28, cyangwa niba aya masezerano azasubikwa cyangwa se agasenyuka burundu. Ubwo icyizere cy'amahoro kiracyari gike, ariko amahirwe yo kugera ku bwumvikane aracyahari mu gihe habaho ubushake bwa politiki n'ubwumvikane busesuye. Icyo nicyo nabasha kuvuga amaginga ya. Hanyuma reka noneho tugaruke ku bijyanye na FDLR n'icyo u Rwanda ruvuga ku bufasha Loni, cyangwa se ku kuba Loni iri guha FDLR rugari. Aka kanya ukabona FDLR ikomeje kwiyambambaranya, gukora ibyo ishaka byose, kwidagadura, kwisanzura, ariko Loni ibirebesha amaso mu bice igenzura ishinzwe kurindira umutekano, ugasanga FDLR ni ntakorwaho. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yagaragaje ko atumva uko ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri Repubulika Demokarasi ya Kongo MONUSCO zemerera umutwe w'iterabwoba FDLR kwidegembya ku 22 Mata 2026, ubwo abakozi ba Loni baba mu Rwanda bibukaga ku nshuro ya 32 Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Minisitiri Nduhungirehe yagaragaje ko umuryango mpuzamahanga watereranya Abatutsi bicwaga muri 1994 kandi warabonaga neza ibyari biri kuba icyo gihe. Nduhungirehe yabwiye abakozi ba Loni ko umuyobozi w'ingabo zari mu butumwa bw'uyu muryango bwo kugarura amahoro mu Rwanda Minuari, Lieutenant General Romeo Dallaire, yamenyesheje ibihugu ko Abatutsi bari kwicwa bihugira mu kujya impaka ku nyito byabiha cyangwa se niba bigomba gutabara. Agaragaza ko nubwo umuryango mpuzamahanga utagize icyo ukora, hari abasirikare bo muri Minuari bazahora bashimirwa kubera ko bagize ubutwari bagatabara Abatutsi. Muri bo yavuzemo Captain Mbaye Diagne wakomokaga muri Senegal, avuga General Major Henry Kwame Anyidoho ndetse na General Major Joseph Nal Adinkra bo muri Ghana. Minisitiri Nduhungirehe yabwiye abakozi ba Loni baba mu Rwanda ko nyuma y'imyaka 32 Jenoside ibaye hakigaragara abantu mu by'ukuri bayihakana bakanayipfobya, kandi ko abagizemo uruhare barimo bahoze mu ngabo za ex-FAL n'interahamwe bahungiye mu yahoze ari Zaire, baremye umutwe wa FDLR ugikomeje gukorera mu burasirazuba bwa Kongo ndetse ugikorerayo mu bwisanzure. Rero agasobanura ko nyuma yo kwakirwa na leta ya Zaire ndetse ntibamburwe intwaro, ex-FAL n'interahamwe byagabye igitero ku ishuri ryisumbuye rya Nyange tariki 18 Werurwe muri 1997, bicabwe mu banyeshuri baho nyuma yo gusaba Abahutu kwitandukanya n'Abatutsi bakabyanga, hanyuma bagasubiza ko bose ari Abanyarwanda. Ati mu myaka 30 imitwe y'abajenosideri nka FDLR yabonye ahantu heza ikwirakwiza ingengabitekerezo yayo ya jenoside, yahawe ubufasha, ihabwa intwaro, ishyirwa muri leta ya Kongo ndetse no mu nzego z'umutekano zayo. Minisitiri Nduhungirehe yibukije abitabiriye iki gikorwa ko FDLR yashyizwe cyangwa se yashinzwe n'abagize uruhare muri jenoside, kandi ko mu by'ukuri akanama ka Loni gashinzwe umutekano kafashe imyanzuro myinshi isaba ko uyu mutwe usenywa, ariko ko ntacyo ingabo za MONUSCO ziwukoraho kandi arizo zagombaga kuyishyira mu bikorwa. Ati rero kubw'ibyo ndibaza bishoboka bite ko umutwe wafatiwe ibihano na Loni wagize uruhare muri jenoside wemererwa gukorera hafi y'umupaka w'u Rwanda imyaka irenga 30, umuryango mpuzamahanga uvuga ngo ntibizongere ubibona. Umuryango mpuzamahanga uvuga uti ntibizongere ukabibona ariko ntubyamagane. Asobanura ko kubera imitwe nka FDLR ubwicanyi bukorerwa abantu hashingiwe ku bwoko bukomeje kwiyongera mu burasirazuba bwa Kongo, kandi ko imvugo zenyegeza urwango zibasira ndetse
abanyekongo b'abatutsi barimo n'abanyamulenge zivugwa n'abo muri leta ibisa n'ibyabaye mu Rwanda mbere ya jenoside. Minisitiri Nduhungirehe yasabye umuryango mpuzamahanga gukura amasomo mu mateka yabaye mu Rwanda ukarwanya ibi bikorwa biteguza indi jenoside mu karere biri mu rwango ndengakamere, ndetse rwose ngo kugira ngo utazongera gutererana ikiremwa muntu. Turi kugana ku musozo, reka noneho turebere hamwe ibyatangajwe ku rubanza rwa Philemon Yava. Biranashoboka ko noneho wavuga ko Yava ibyaha ashinjwa bishobora kuba rwose nta gihamya iri kugaragazwa, ariko urukiko rwa gisirikare rwatesheje agaciro icyifuzo cy'uyu muryango ni CNC cyo kongera igihe mu iperereza kuri telefone za Lieutenant General Philemon Yava umaze iminsi mu mvuto azira gukorana n'u Rwanda. Ubwo rero Philemon Yava Ilunga ibimenyetso bimushinja byakomeje kubura na magingaya. Ubwo rero urwego rw'igihugu rushinzwe umutekano mu by'ikoranabuhanga ni Conseil National de Cyberdéfense cyangwa se CNC, niyo mbisomye neza mu Gifaransa, ntabwo Igifaransa ni yaminiya. Gusa kuwa kabiri rwitabye urukiko rukuru rwa gisirikare Kinshasa rusobanura impamvu rutaratanga telefone za Lieutenant General Philemon Yava Ilunga. CNC yagaragaje ko izo telefone ziri mu buryo bukomeye bwo kurinda amakuru, bigatuma bisaba igihe kirekire n'ubushakashatsi bwimbitse. Rero kubw'iyo mpamvu yasabye urukiko kuyongerera igihe kugira ngo ikomeze gusesengura izo telefone n'ibindi bikoresho bifitanye isano nazo. Hanyuma gusa urukiko ntirwemeye ubu busabe, ruvuga ko bwatanzwe mu buryo budasobanutse kandi budafite ibisobanuro bihagije. Mu mwanzuro warwo rwategetse ko izo telefone zisubikwa cyangwa se zisubizwa aho zakuwe, yatuma hanyuma rugaragaza ko nta mpamvu ifatika yatuma urubanza rudindira. Hanyuma urukiko kandi rwemeje ko iburanisha rizakomeza tariki ya 5 Gicurasi, umunsi uzatangirwaho ibisobanuro by'uregwa ndetse n'uruhande rw'umwunganira. Hanyuma Lieutenant General Philemon Yava Ilunga wahoze ayoboye zone ya 3 y'ingabo za Congo FARDC akurikiranyweho icyaha gikomeye cyo kugambanira igihugu, ndetse akaba afungiye muri gereza ya Kinshasa mu kwezi kwa 9 2022 nibwo yataye mu mvuto, mu gihe iperereza ku byaha ashinjwa rigikomeje na magingaya. Amakuru rero kandi ariho aragaragaza ko uru rubanza akurikiranwe cyangwa se rukurikiranwe cyane bitewe n'uburemere bw'ibyaha bivugwamo ndetse n'umwanya uyu musirikare yari afite mu buyobozi bw'ingabo, aho bakurikiranira hafi iby'uyu mugabo bugaragaza ko rwose imyanzuro izafatwa ishobora kugira ingaruka zikomeye ku mikorere y'inzego z'umutekano ndetse no ku butabera bwa gisirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubwo rero nubwo bimeze bityo, hari impungenge zikomeje kugaragazwa cyangwa se kugarukwaho ku bijyanye n'ubushobozi bw'inzego za tekinike mu gukusanya no gusesengura ibimenyetso by'ikoranabuhanga, cyane cyane mu manza zikomeye nk'izi. Ibi rero ngo bishimangira ko hakenewe cyangwa se hakenewe kongera ubushobozi n'ibikoresho mu rwego rwa cyberdéfense kugira ngo ubutabera bukomeze gutangwa mu mucyo ndetse no mu kuri. Hanyuma indi nkuru nasorezaho, reka turebere hamwe byinshi biri gutangazwa mbere gato yuko hongera kubaho amatora y'umunyamabanga mukuru w'umuryango OIF. Murabizi ko u Rwanda rwatangaje ko Madame Louise Mushikiwabo azabamazwa mu yindi manda. Ubwo rero ni mu nama y'abaminisitiri bagize umuryango wa La Francophonie yabereye i Kigali mu Gushyingo umwaka ushize. Ibintu byinshi byasabye ko, ubwo ndavuga ibihugu byinshi byasabye ko Louise Mushikiwabo yongera kwiyamamariza, bikamutorera gukomeza kuyobora uyu muryango muri manda ye ya 3. Uwo munsi yavuze ko ubusabe bw'ibyo bihugu abwumvise, ariko ikigomba gukorwa kizagenwa n'u Rwanda kuko ari rwo ruzafata umwanzuro niba agomba kuba umukandida. Bijya gutangira muri iyo nama, ubusabe bwari bufitwe n'ibihugu bibiri
birangira ibihugu birenga 15 byemeje ko akwiriye kwiyamamaza. Ubwo rero amatora y'ubuyobozi cyangwa se umuyobozi wa OIF muri uyu mwaka azaba mu buryo butandukanye n'ubwari busanzwe, kuko ari bwo hagiye gukurikizwa amategeko ashingiye ku mavugurura yemejwe Louise Mushikiwabo akijya ku buyobozi. Amavugurura yakozwe mu buyobozi bwa Mushikiwabo muri uyu muryango yarebaga mu mfuruka zose, cyane ko ubwo yajyaga ku buyobozi hari umwuka w'uko uyu muryango nta kintu kinini umariye abanyamuryango. Ibyo byatumye rero ashyira imbere imikorere izana impinduka mu nguni zose. Ubwo rero ingingo ijyanye n'amatora nayo ntiyasigaye inyuma. Ubwo umunyakanada Michel Jean yatorwaga, habayemo ibibazo bitewe n'uburyo uyu muryango wakoraga. Kugira ngo umuntu atorwe byasabaga rwose ko habaho ubwumvikane bw'ibihugu bikemeranya ku muntu, hanyuma akaba ari we ushyigikirwa agatorwa. Icyo gihe ibihugu bya Afurika byananiwe guhuriza hamwe ngo bishyigikire umunyamauritani ari we Jean-Claude de Lestrac. Birangira umukandida Michel Jean wari ushyigikiwe n'Ubufaransa na Canada, icyo gihe byarangiye ari utowe. Hanyuma uko kwemeranya rero ku bakandida hari n'abakuze mu by'ukuri banakunze kugarukaho, bavuga ko Louise Mushikiwabo yatowe biturutse ku mubano ukomeye u Rwanda rufitanye n'igihugu cy'Ubufaransa. Ubwo rero mu mavugurura mashya yakozwe mu buryo bw'amatora ya OIF bijyanye no kuba igihugu cyangwa se ibihugu byombi byahuriza ku mukandida runaka byavuyemo, ubisaba gutora mu buryo busanzwe ijwi rimwe kuri buri gihugu. Nagira ngo mwumve neza ko habayeho amavugurura. Ubwo rero ikindi twavuga nko kuri kandidatire z'ibihugu ndetse no gushaka amajwi, kuko mu bakandida bamaze gutanga kandidatire harimo Juliana Amato Lumumba, n'umukobwa wa Patrice Lumumba watanzwe na Congo. Ababikurikiranira hafi rero bavuga ko rwose kandidatire ye itari igamije ikindi usibye gushaka guhangana na Mushikiwabo, bashingiye ku mubano mubi y'u Rwanda rufitanye na Congo. Mu itangazamakuru ndetse no mu mvugo z'abanyapolitiki bo muri Congo batekereza ko aya matora azatorwa cyangwa se azakorwa mu buryo bwa kera, aho bisaba gushaka ubwiganze bw'ibihugu ku buryo bumva ibihugu bitabanye neza n'u Rwanda bizashyigikira kandidatire y'uyu mukobwa wa Patrice Lumumba watanzwe na Congo. Rero undi mukandida ni Dacian Cioloș wabaye minisitiri w'intebe wa Romania. Kwakira kandidatire bizarangira ku ya 15 Gicurasi, mu gihe muri Kamena hazaba inama y'abaminisitiri idasanzwe, aho abakandida bazamurika imigabo n'imigambi yabo, hanyuma abaminisitiri bashyire hamwe ingingo z'ingenzi zijyanye n'ibyo abakandida bagaragaje, bazimenyeshe abakuru b'ibihugu bazitabira inama yo mukoza izakorerwamo n'ubundi ayo matora. Ubwo rero magingaya abayobozi b'u Rwanda mu nzego zitandukanye bamaze iminsi bakorera ingendo hirya no hino mu bihugu bigize umuryango wa OIF, basaba ko ibyo bihugu byazashyigikira kandidatire yarwo. Mu bindi u Rwanda rusaba cyangwa se mu bihugu u Rwanda rusaba abo bayobozi ni ukuzitabira inama izaberamo amatora muri Cambodia, kuko buri gihe iyo nama nk'iyi yitabiriwe n'abayobozi bo ku rwego rwo hejuru biba ari amahirwe akomeye rero bishingiye ku mubano biba bifitanye. Hanyuma OIF igizwe n'ibihugu 90 na za guverinoma muri ibyo bihugu 53 n'ibyo bitora umubare munini wabyo n'ibyo muri Afurika. Icyo rero nicyo navuga. Hanyuma kera kabaye iyi nkuru ingezeho mu kanya rwose, iperereza ryakozwe na leta ya Tanzania ku mvururu zakurikiye amatora rusange yo mu Kwakira mu mwaka ushize yabaye muri icyo gihugu, ryagaragaje ko abantu nibura 518 ari bo bishwe, barimo 197 barashwe, naho barenga 200 barakomereka. Mu bapfuye harimo abagabo 490, abana 21 ndetse n'abagore 16, ariko umubare nyakuri ushobora kuba urenzeho nk'uko bigaragazwa muri iyi nkuru kubera abashyinguye mu ibanga bitigeze bimenyekana. Komisiyo rero yashyizweho na leta ngo ikora iperereza iyobowe na Mohamed Chande Othman nigeze igaragaza banyirabayazana izo mfu. Gusa muri iyo raporo yayo yasabye ko hakorwa iperereza ryimbitse ibintu byateje impaka rero, kuko abatavuga rumwe n'ubutegetsi bashinja inzego z'umutekano gukoresha ingufu z'umurengera. Izi mvururu zabaye nyuma y'uko Perezida Samia Suluhu Hassan atsindiye amatora ku majwi 98%, ariko abatavuga rumwe n'ubutegetsi
barabyamaganye bavuga ko atari amatora anyuze mu mucyo, cyane cyane ko bamwe mu batavuga rumwe nawe batemerewe kwiyamamaza muri aya matora. Ubwo rero n'imiryango mpuzamahanga yagaragaje impungenge ku mucyo w'ayo matora. Hafashwe amashusho yemeje cyangwa se agaragaza abapolisi barasa mu kumyigaragambyo cyangwa se mu bigaragambyaga, mu gihe leta yo ivuga ko inzego z'umutekano zari zigamije gukumira umutekano muke, ikanavuga ko rwose izo mvururu zari zateguye hagamijwe guhungabanya igihugu. Hatangajwe kandi ko hagiye gushyirwaho urwego rushya rushinzwe gukora iperereza ku byaha byabaye birimo ubwicanyi, ubusahuzi n'ibura ry'abantu. Ishyaka rikomeye ritavuga rumwe n'ubutegetsi Chadema ryavuze ko raporo yasohowe na leta ari uguhisha ukuri, ndetse komisiyo yakoze iperereza yo yavuze ko rwose impamvu z'izo mvururu zirimo ibibazo bya politiki n'ubukungu, nko gusaba impinduka zo kutishimira ubutegetsi bumaze igihe kirekire mu maboko y'ishyaka rimwe. Mu myanzuro yayo, komisiyo yasabye gufasha abahuye n'ingaruka z'izo mvururu gushyiraho umunsi wo kwibuka abapfuye, gukomeza iperereza kugira ngo hamenyekane abaryozwa ibyo byaha, no gukora impinduka zirimo gushyiraho itegeko nshinga rishya bitarenze umwaka wa 2028.